chibai ve kule voin hi December ni ruk ania mizo te hi kan hun pui Christmas ania wangin December thatopa awma wangin December hi mizo te hun thol kan zin kwal tam hun le kan bazar tam hun te chung te kan in tlo chua hun te ania wangin mi vei wak le zin vei wak kan tam thin em he huna hian Lirthei chetsualna a thleng na sa em thina kumdanga po hei kumin po hian an thleng chho le mal mai ania tin van doi thak takin voin hun rei lo te kalta mai khan Mafeli te an accident min ngai tua lutuk lo ula hei ka din mun chu nia tlem kamai pe mani mai chuanin kanu le ka pa hi haulong hospital an tlan puya kanu ma hi thi ve dewa glass hi ake a glass ke khanin a mai per dewa chuan ka pa po a thalu tu ke a shok khana ve dewa chuan zo inspiration lamin min buai pui thei lo kan hnung an lo tlana chuanin an motorin kanu le pan phura chuanin sumo kan suta wangin sumo ka entin nge kan ti don ti kan ngai to me kamen lo chong trai pui don nia kan no me mi tam takin ngai ven don ti hria da wangin tiang khan update ron siam ania an din mun dik tak kan she theya tin Mafeli le anu le pa te hliam tur te tan po kan chong trai mol bolangai hle mai zo inspiration an hnungan lo tlan hlo mayat kan chiar shim shim nge zo inspiration post tukin December ni ruk sangni somni pali khan kan staff le advisor te vulmoi whatsapp na kal turin lunglei lampanin an chuaka van doi thlak takin dar som pani le achan ve khan thenzol pi adewa accident lo oma LPS tai kon host Mafeli hlon do le anu le pa te an lo nia zo inspiration foundation motorin anu le pa te hi haulong lama kan staff CFO le driver in an puime ka abak zongin an accident na mun lama kan lo la puye pathian zara ngai tom lutuk an ni lo ni in kan she hliam tur te tong trai pui molang okhai alai khati khania heta Mafelina athu soi to lama khan sumo kan suwa ati khan an ma ni lam thiam lo ang khan aron soi ni khan alang theya kan su ati wangin sumo min su ti le kan su ti chu adana dam the de wangin hei tiang hian thalaka lan dan khian kan muthia manga tunarin sukna lai tak en khian Mafeli te chuan na zok khi rong sai tin atlan ti a hriat theya hemi karon soi du na san po asumolam te kan lo dem chiam lo nan ti kha kan soi tel dowa engwanga insu ngen nia engwanga accident nge acting accident ti engma update tom lowa van duai thil tak mewani nge rin oma asumama po ke cheve angreng viau ti kan mutheya po ri sela oi mo bera chuan hliam na anom lo ngai tu anom em lowatin thi anom lo boka alo mom lama ngai taila thil mishing nun na nilo khol thil chia te eng hi chu siam that le mai thei tho chu le mai thei ania van doina po mishing nun na bera him hi chuan alo mom lama ngai thei zelila a thain ka sia ti chuan kan soi tong khan ei Christmas nai chole to December thani le to school te no pangan chol cholenga zin vei wak kan pung le na sadon tun chawa po hei accident atam chole tamal mal khop maya vai phei chon kan puang thei lawanga midang chanchin thar update thin lama te en thein tam to komanga enimin piamaya accident zaleninan po sikan chiar chokange zalen December ni sang ni som ni pali voin chundar som pani le minute som level bor khan sai tual kaltur santro MZ02B 6724 lalun moya khalchu bung bang la thang konga chesualin amuna ami phur lalrin tluanga tui kol no da cheng amuna boral motor khaltu in zalen hena ashil dan chuan motor brake hi a free a fail la kongpuya hian alum ni na soi alum dalama hian driver bola chuang arin tluanga chu vor chhuakin alulama delta ni na soi azialo hlemaya hei champhai kong tuna a tha chho chan to a helai kong hi mitam takin kan mang tangkai ta khop maya kong puya zawatin kong puya mam nuam chawa a then la ya chuan tlan chak te po ola amaro chu hei hian voi khat kat chho konga an siam chan tirlai ka zin tum video barmaram ka kaltur video ka soi kha helai kong hi aloma ma tha amaro chu nun na tam taka lang ti ka lau hle mai he kong hi kan mang thiam lawang ka ti kha ka ril ru dik tak ka soi ne kan ka hlau thon ang nge a thleng maya helai kong hi konga tha
tlana nuama kongpuya zaw nuama amaro chu motor kan control thei tok le kan khal thei ang tok ka kan tlan apoi mo khopin ka kan motor condition te kan riat chiana tin ka soi fo thin mizorama hian accident atleng fo thina mitam takin seat belt te shena ngai lo tianom thina amaro chu kan soi du chu seat belt thi zin na hi chuan hreng hram te ngu sumo wa te mo khoya mo hren rem chan lo na te lo om thei an chu tiang ni lo private motor ang chi ya tengat phei chuan I hreng hram thin te ngu in sut ni khuain apoi mo thin lutuk kan hmai kan tau turte tin kan in so na turte in sut pal lakate in sut pal la in hliam theina thila tam takin min veng ti hi sheila apoi mo tak zetani mi thi chung te kan laina tak zeta etiang van doina hi thleng to lo se kan ti hle mai chuak ma soi to kha hun pui vok ve ta Lirthei chesualna thleng na sa thin hle maya vo in nge ngei po khan chomalam dar som pakhat pel nu vel bor khan ram hlun ro ta son insu no ma chu huilar ve amaro chu hliam na lu tu kanom lem lawa chungte po chu kan soi tel dowa nili sangri somni palia zalenina traffic police duty thu ikan chiar chok nge Lirthei chesualna le mi puita na har sa na thleng tur ve nan aizol traffic police ten zan rei thlengin duty an kalpui mek hun pui vok ve ta Lirthei chesualna le dan bo chiatna awanga mi puita na har sa na thleng tur ve na tan aizol traffic police chuan zan lama checking an nei thina Lirthei khaltu dan bo chia dan poisalo engemaw zat man an nei to Lirthei khaltu ten traffic police duty omwang chau ni lovin an himna tur zok ani ti shareng chunga an Lirthei film kur le midang ta na har sarna thlen lo tura khalturin traffic police te suan Lirthei khaltu ten ngen engwangin nge Christmas dona Lirthei chesualna a thlen tam em ti hi in ngai tu ve thin mai theya tumdang ain motor vak chuak atam thina ei chuak kan ti khan zin vei wanan kan hmangna sa ami kan zin na sa aizola tanga zirlai tam tak le vet na thok tam tak te ho hun te nia tin thingtlang lama tanga aizola bazar na hun te nia chu tiang chuan thil zor tur nei te pon an ron zor na hun ania tin mi pui shim hi kan phok le ka ti tiang kan ril ru kan ti zalena hun thol te kan in siama chunga chuan zin khothong le te wak te habik takin zan lama tele aizol kho chung shim le chevela po chuak wak tumdang ain hundang ain kan tam ta thina chuwang chuan kan ril ru lo thoveng nen accident in ti palna thleng ta fo thina ni mi tam tak film khur lo zar te midang in an lo zo thina thina hial te thlen pha thina ni tin MVI te le traffic police tang kop ten hetiang hun lai vel hian no tolerance drive fan nei thina heng hi mi tam tak chuan Christmas carol sum siam tumna ti ten kan soi fo thina amaro chu he thil hi a thang reng khop maya mi wak chuak na salu tuk tur traffic tam ni ani tam hun ani motor to thun mani aizol khopui chunga chuwang chuan he thil an ti awanga tom im tam takhian om thinan re duak zela chu dan zom na konga thil thata kalori pok len hei atangkai ang reng viaw ani tin soitong khan traffic police te anom wang chawa dan zom police ten duty wang chawa dan zom chi hi mizowa hian kan than em ma namtanga pon ni mai thei amaro chu mizo chu tha kan in ti em felbi kan in tia thu oi thei nam kan in ti thena amaro chu hi chu ka mu dan chuan ani ve chi lem lowa traffic police duty te omwang chawa dan zom thin hi kan than em chuwang chuan traffic police and duty to lo chuan har satna traffic jam emo midang kalna tur kong bloka lo da emo ka parking nok tak lo da emo tin accident sang te po hi athleng nem em thin traffic police duty na mun ai chuan an duty lo na hmuna hian insupal intipal na tak intipal te tin an duty to lo nu tiang vela te hian accident athleng na sadu em chu engwange ti chuan the rules of road regulation in Lirthei khal dan tur min shila mani saita veilam nekin khal tur ani tin in overtake kunte overtake dan te kim chang takina se he thil hi kan zom kim thlap the ni chuan tu ma kan accident don lawani amaro chu kan zom kim thei lawati pal hun te tin film khur lo wang lieu te phur u chuak wang te
thinina atur lo wang te pawh ni nga thena chuan chunga chuan accident a thleng ta thina tin mi fim khur takte zar pawh hi mi fim khur takte pawh hian mi fim khur lo te zar an zo ve fo thina chetna na sa tak a thlen pha fo thina ni Lirthei chungchang ni apoi mo kha ti to kha thil zong zonga hian Lirthei tlukami ti hlum hnem hi a om big kherangam o ka ti thina Lirthei chesualna wangaram tuilei lo le accident a boral ta hi chuwang chuan kan ngai poimo ngai ni thina bin thlen na sa tu min suat na sa tu ni a theito pin mani chung kwa mani veng chunga mani ko shan thleng te poiniang aniang he thu hi kan puan na sat thia ngai viau in ka ria a rui hlo chungchang te kan soi thina tin dam reina tur thil te kan soi thina Lirthei khal dan fim khur tur dan anga khal tur ani anga khal tur ti te tin roi chunga khal lo tur ti te thleng hian chung kwa le khotlang mai ni lo ko shan thleng po hian kan in zirtir ngor atul le in ka ria hei tun kar liamanga kar le chho tang pe chon mi kan zin na sale to don kan tei wak na sale to don huwa tam le to don chunga chuan mi tin te mi zo mi pui te fim khur to pin fim khurila chakta kalir thei ka khal hian rong sai ta ka tlan hian kong ko ya sumo driver te tan po nia kong ko ya kalak ngil top khiana chuan chu nom zo kang mase midang ka ti pal theina chan sa tam hle mai tin helai ka da hian midang te in ti pal theina ka siamani accident ka thlen tir theini ti ngai tuana puchungin Lirthei khal tlang ta dial dialila tin rui chunga khal thin ten mi tam tak nun na ka kuta in ngatani mi ka phur lo ani pon midang Lirthei mang ve tu dang tele kong sira tlan te kong sira loading tele mishing dang shim shim te tan har san na ka siam theini ti ngai tu chungin tun kum na na chu honi hun mangila accident hi atlem pha duakin karingani emponi sela kan chanela tanga karon cha du cheu chu tun tum Christmas chu Lirthei himuk takle film khur taka khal season a en puang tengu